City yakiraga ikipe ya Borussia Dortmund mu rugo Etihad Stadium. Man City ya PEPE GUARDIORA iyobowe na kapiteni Erling Braut Haalland bakubise bababaza ikipe ya Borussia Dortmund ibitego 4 byose ku gitego kimwe. Harimo rero ibitego bibiri by'umwongereza Foden ndetse na Haalland aza gutsinda igitego cyiza cyane. Umusore twa Sherky wari winjiyemo asimbura ku minota ya 90 anyobekamo igitego cya kane. Manchester City ifunga umukino wa 19 idatsinda. Nako Erling Haaland imikino ibitego 19 bitanu muri Champions League. Akabagiye ubageze ku rutonde rwa 10 bamaze gutsinda ibitego byinshi muri Champions League, mateka ya Champions League. Ibaze ku mwanya wa 10 mu mikino 52 gusa amaze gukina muri Champions League. Barabizi ko uyoboye rutonde ni Cristiano Ronaldo n'ibitego 141. Haaland ku mwanya wa 10 ibitego 54 mu mikino 52 amaze gukina muri Champions League. David, City yaba yongeye kugaruka mu mwanya wayo. Abantu batangiye kugira izo mpungenge kuri Manchester City ku bakiye babayo. uburyo ngewe nabizanamo nuko City mu buryo bwa bucece imaze gukora reorg ikomeye cyane, reorganization ya retour yayo, kandi noneho ikiyifashije kuyikora iyikoze bucece, nta spotlight cyangwa nta tara ririho. Urabona amatara nkubwira no kuvugwa cyane muri media n'abafana ni wowe bawuvugwa. Itara umwaka ushize ryabaye nk'irivi wabo kuko bavugaga bati ubanza ikiragano cy'uyikirangiye. Uzi ko twabaraga n'abakinnyi bamwe n'imyaka yagiye, igihe cyabo kiragiye, ba Kevin De Bruyne, ba Wondergan mugende, ababanjije ba Mahrez. Urumva iriya groupe ya mbere uko yari imeze, turabareba bose duti buri gihe kiragera ha generation itavaho. Ariko ko ga setback kabaho cyane kuri equipe zose, situ iyo utakaje imena babandi bagenderagaho. So itara rigira gutya ryimukira cyane kuri Slot wari usimbuye Klopp, hagira gutya nakora saison nziza. Abangabo ziko banarwanye no kugira ngo baze muri Champions League ni bubyibuka. Barwanira imyanya ya yindi 5, niba ntibeshye babaye bakane nibyo bagatatu. So akora byo byaje mu mpera. Ariko nugutangira kwino saison, urumva n'igikombe cy'isi cy'amaklebe bakinnye nacyo ntibakitwayemo neza. Biba ngombwa no mu gutangira nino saison urabona barayitangiye, ariko batsinze match ya mbere bahereyeho ibitego 4-0 ya Wolves, dutinga iyo City izakurikira kubitwa. Ati ni yindi. Ariko hari uburyo mu byumweru nkabingahe uku kwezi kwa 10 kuyibereye ukwezi kwiza cyane. Uyu n'umukino wa 7 bari bakinnye batsinze 6. City rero ifite ukuntu igeze nko kuri 80% igaruka, ariko ikagira amahirwe yuko ubu amatara yimukiye kwa Arsenal. Ntawe uyibona, noneho kibera inyuma mu gikari, ifite ukuntu yubaka pole. Urumva ari nacyo ahubwo dukwiye gutinya. Si tukizo zose turimo kuvuga ntayirusha experience, sibyo? Ntayirusha kuba izi kugera ku gasongero hejuru, sibyo? Ndetse racyafite na ya groupe yiyongereyemo amaraso mashyi n'umutoza. Aha rero niho nkubwira ngo none iyo ndebye mu kibuga ubu ndimo ndareba City ifite ukuntu ubu ngubu 100% niba ntibeshye ifite n'umuzamu wa mbere ku isi kugeza ubu mu izamu ryabo resekirize. Ni defense yabo kugeza ubu ngubu ubona ko idadiye. Urumva Reynage uriya mu Haalland wabaye nkaho hari umukinnyi wongeye gukomena amazi mu butayu bwa mediane yabo. Phil Foden wagarukanye playmaking style. Pep yabivuze ngo this season is back. MVP playmaking style.
kubera ko hari ukuntu tumubuze ego akaba noneho akina n'inyuma y'umwataka kugeza ubu ngubu uri muri babiri bakomeye ku isi bafite na statistique nziza sibyo Haalland yaratsinze igitego cya 19 so far Urakoze. season. ibyo rero urimo urabireba kirarenga urumva Muri City Kuyemo nationale sanari wayikuyemo nibi Competition. City aho ibera hatari kugeza ubu hari ni muri club adaptability aho ngaho eho ni club football mu wagiye mikino bihugu. 14 ibitego 18 muri club urimo urareba ukabona urumva bariya basore bandi bashya bagize ibyago ba Ryan Cherki bakavunika batangiye kugaruka ba Marmouche noneho ngiye ndimo ndareba ino City niyongera Rodri wayo kuko ngo yafashe icyemezo kivuga giti sinzongera kwihutisha uno mukinnyi Nico Gonzalez ugomba kwicara hano ugakina umupira ari kuri ya muki mu Espanyol yaramubitse aravuga to ya amamvu yo kira kumurasa neza utuze kuko aho ngukeneye ndahazi singuteshe ko ngo barabivuganye singuteshe n'amahirwe yakina n'igikombe cy'isi Yes. cya nyuma kuri wowe urumva nawa haragenda asatira 30 hafi so iki rero nitumubona mu mezi y'imbere kuko tuza akamaro ke twabonye Doku na forum ariho Savinho urumva muri ino minsi ubona ko araza hasi hejuru ko nta kibazo Marmouche yahakina City ifite ukuntu irimo iragaruka bucece nta pressure bayishyizeho kandi aho ngo ari nayo mpamvu attention ejo nitumara kuyirabukwa neza ubwo ndavuga ryari kuri iki cyumweru nitwara amanota ya Liverpool ubwo ndamutse nkatiye gato muri Premier League sibyo trust me biraba game on ngewe muri uko gukatira aho Biraba ngaho game on. muri uko gukatira aho ngaho muri Premier League ngewe nabihuza n'umukino naraye ndebye ikipe za City ziba zirwanira kuri front zitandukanye ntabwo ari front imwe bisaba Yego. squad nkuko wari ubikomejeho yagiye ku isoko ashaka abandi bakinyi bakiri bato kugira ngo iyo projet ye yongere igiremo imbaraga nimugoroba birashimishije kubona Ryan Cherki asimbura agatsinda igitego birashimishije kubona obita Aitinori lateral gauche yongeye Yagarutse. kugaruka birashimishije kubona Omar Marmouche yongeye kugaruka abo n'abakinyi yagiye agura bashya muri equipe birashimishije kubona Reinders yarafatiyeho donc nukuvuga ngo kubona bande touche ye iri wabo basore ukongeraho Diaz utabanje mu kibuga ukongeraho kuri Bernardo Silva utabanje mu kibuga ukongeraho kuri Nathan Ake utabanje mu kibuga donc bimupermeta gukora iki gukora rotation aho biri ngombwa bimupermeta gukora gusimbuza umukinyi wagize ikibazo cy'imvune binamupermeta no kwipriva uyo Rodri wavugaga David yego nubango ahanga turimo turareba ni City capable yo kunyira yo gukina kimwe cya munani ni ibintu bishoboka ariko mu byukuri uvuze City iyobewe ko playoffs yakuyemo na PSG ntabwo ishaka kugera hari ntabwo ibishaka ntabwo ishaka kugera hari kuri ngo bamaze gukora draw inota rimwe gusa ni amanota 2 niyo batakaje mu mikino bakinye rero ko ufite umukinyi rero watangiye no kwambara brassard de capitaine mu equipe no muri national yatangiye gukura Haaland responsibility zatangiye kuba nyinshi muri national ubu ni 25 ntinje tubona ari mutoye wamaze kugira 25 amewiva manake n'umukinyi rero ugiye kureba occasion imwe ebyiri eshatu nta muntu numwe utifuza kuba yatunga rutayiza ameze kuri PEPE GUARDIORA ntabwo yigeze abana na ba numero 9 bakomeye kuri muri wapi sibyo yakora kugira default number 9 numero 9 Pep aheruka uri seriye urumva okay wavugamo Eto atakoranye yinjiriye kuri Eto iviramo ariko buriya numero 9 Lewandowski yabanye nawe muri Bayern Dominique muri Bayern numero 9 wa mbere buriya yatunze ubwe yigiriye buriya yari ntuza uyu muhungu yakuye muri Valence David Villa nawe ntiyari fite nabwo yari numero 9 muri Silvas de Reparation ariko baba 9 tubona muri Silvas de Reparation ko yatunze Eto yatunze Zlatan atunga abanye nta nubwo bana banye ariko ugiye kureba Eto Lewandowski n'uyungu abana Lewandowski acyo noneho abo ngabo ni ba goal machine noneho David turimo turavuga ku mukinyi iritima riho ibitego 19 muri club iritima riho n'ibitego runaka muri equipe nationale City isifiye kuba yagera kure ashoboka iyi ni Norvège izakira Coupe du Monde uyu muntu ari mu bakandida bari seri so rero yemo na
agenda yindura byinshi yabonye staff technique no anabikoze back to back she muri club eshatu muri Salzburg arabikoze Dortmund arabikora ntabwo yatsinze ikipe ntoya mu Burayi yatsinze Borussia Dortmund iyi performance ngiyi wakongeraho umukino bagiye gukina na Nuza imuha icyizere gikomeye cyane ngewe City muri za pressing yayo muri possession itari nyinshi hari ibintu ubona bigenda bihinduka kameme wenda turaza kuyigarukaho cyane tureba kuri bira gatoya gusa ni ibyo kwishimira kuri Pep Guardiola avuga ko kongera kubona Foden agaruka muri forme ze ati noneho ku rutonde cyangwa kuri list y'abatsinze ntago ari Haalland gusa turimo turahabona n'abandi ati ni byiza ko uyu musore yongeye kugaruka hari hashize igihe kinini cyane tutongera kumubona ari mu bihe bye byiza atsinda ibitego nk'ibyo yatsindaga yari yatsinze bya bitego bye tuzi kuri Foden bya kera no, ku mugoroba yagize imibare ati yagize umwaka ushize mubi utayi waranzwe n'imvune ariko ndishimiye ko uyu musore Phil Foden yongeye kugaruka mu bihe byiza asanze Haaland noneho we uri mu bihe byiza iyi duo washyiraho na Sheriki washyiraho na Duku abantu baraza kuyumva wakoze uburyo bugera kuri butatu ku mugoroba ibitego bigera kuri 2 dribble zose yakoze ku mugoroba zaba ya 100% Phil Foden ku mugoroba ari n'ibinyamakuru byamuhaye 10 ku 10 niwe wabaye na man of the match nawe wabaye man of the match Phil Foden niwe watoye nka man of the match kumubona rero yongeye kugaruka mu bihe bye byiza nkuko n'umutoza we no ni boost kuri squad ya Pep icyo ni kimwe ikindi kubona abasore nk'aba ba Ryan Cherki araje aratsinze igitego cye cya mbere muri UEFA Champions League amaze kugira uruhare rw'ibitego 8 mu mikino 4 ari muri n'igitego yatsinze niwe mwayibonye image ya Pep Guardiola yishimye cyane n'umukinnyi akubwira ati mu bakinnyi natunze uyu mukinnyi afite tala nini cyane ntushobora kumenya biranagoye kubona un vrai gaucher agira akaguru k'iburyo kameze kuri yakeza Cherki abonamo kuzamwibutsa cyangwa kumusimbura abakinnyi ikintu kinashimishije ngiye ndi kubona kuri Pep Guardiola mu gutsinda ibitego nibiva kuri Haalland dependant niko yavuze ati ni byiza nanoko kuri liste akaboneka abandi babiri bizaba ari byiza cyane kuri City ibitego 4 batsindaga rero ikipe ya Dortmund yanarokotse kuko rutayizamu Garcia arishobora kubona ikarita y'umutuku sifuzi umwespa Polone yamwihoreye yaramubabarira impamvu VAR tamuhamagaye VAR yabyihoreye pe kandi yakiniye nabi Doku Dortmund ubona yuko rero bitameze neza cyane City rero yujuje amanota 10 uri ku mwanya wa gatatu kugeza amagingo ayangaya ku mwanya wa 4 amanota 10 kuko izigamye 7 imaze gutsinda ibitego 10 itsindwa ibitego 3 sofa mu mikino 4 bamaze gukina urumva ko nayo paraporo ya saison yashize no mu kudefanda nkuko David wabivugaga umuzamu ari cyari bafasha na defense gusa ngende gushimishwa ko yabagumishije mu mukino yakuyemo nk'imipira 4 yari komeye gushimishwa n'umwana Oniri lateral gauche wavukiye wazamukiye hariya ya niko ubona ko umukinnyi mwiza vraiment exceptionnel umukinnyi kiri mutoya umukinnyi w'iproject afite gabari ndakeka ko banatane ake turaza kubibagirwa suda cyaba bimora arayo cyane rero so andi maso rero yari mu gihugu cy'Ububirigi Club Brugge yakira